komeza ugubwe neza urose kuri iki biganiro n'amakuru cyane tukugezaho 5 kuri 5 tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Twakubwira ko rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tayari amakuru atugezeho nuko Tshisekedi tayari abuzeho gato ubundi yaragiye gukorerwa kudeta. Uti bimeze biterera. Twakubwira ko rero amakuru atugezaho aka kanya yihutirwa nuko bivugwa ko rwose Tshisekedi tayari agiye gukurwa ku buyobozi ariko Imana igakinga ukuboko. Twakubwira ko rero n'ubundi amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kuvuga ko hikanzwe kudeta yo guhirika perezida Felix Tshisekedi, ndetse kuri ubu rwose wari ugiye kumuhirika akaba yamaze gutwa n'ingabo n'ubundi zirinda umukuru w'igihugu. Hagati aho kandi twakubwira ko M23 yatangaje ko ishyigikiye nanga wifuza gukura Tshisekedi ku butegetsi. Umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko ushyigikiye n'ubundi umuhuzabikorwa w'ishyaka Alliance Fleuve Congo witwa Colonel Nanga wifuza n'ubundi gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze rero utari wakora subscribe, ukora share, ikindi utere comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Ikaze. Twakubwira ko rero n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kwikwangwa kudeta n'ubundi yo guhirikwa perezida Tshisekedi ku butegetsi. Ni nyuma y'uko rero n'ubundi uyu mukuru w'igihugu amaze gutorwa bikavugwa ko ari buzongera n'ubundi kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko komisiyo yigenga y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose mu minsi yashize yatangaje ibyavuye mu matora by'agateganyo byagaragaje ko perezida Tshisekedi ari imbere n'amajwi menshi. Kuri ubu rero akaba rwose yaragiye gukorerwa kudeta, Imana igakinga ukuboko. Gusa mbere y'uko tukugeza iyo nkuru yihirikwa cyangwa se yo gukorera kudeta perezida Felix Tshisekedi, reka tubanze tukugezeho iyi nkuru ivuga ko n'ubundi M23 yatangaje ko ishyigikiye nanga wifuza gukura Tshisekedi ku butegetsi. Umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko ushyigikiye umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga wifuza gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twakwibutsa ko tariki ya 28 Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa 12 umwaka 2023 ni ukuvuga uyu mwaka turimo, Nanga yatangaje ko Tshisekedi yibye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 20 n'iya 21 Ukuboza, yicisha abaturage bo mu burasirazuba, bityo ko nta kindi akwiye keretse kurwanywa agakurwa ku butegetsi. Nyuma y'aho atangaje aya magambo, Nanga rero washinze iri huriro rya AFC tariki ya 15 Ukuboza yagaragaye muri teritwari ya Rucuru ari kumwe n'abayobozi ba M23 barimo Bertrand Bisimwa, General Sultani Makenga na Brigadier General Byamungu Bernard ndetse na Colonel Nzenzeyimana. Abo rero n'ubundi bari kumutembereza bamugaragariza ibice n'ubundi M23 yagiye yigarurira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero ryifuriza abanyekongo umwaka mushya muhire, M23 yashyize hanze kuri uyu wa 2 Mutarama 2023 yasobanuye ko iyo n'abandi bahuriye muri AFC bahisemo Nanga nk'umuhuzabikorwa wayo hagamijwe kugira ngo bashyigikire umugambi we wo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi no kubukuraho, ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngikigenga ndetse ikabona demokarasi, igashyiraho ubuyobozi bubereye abaturage ndetse butarangwa na ruswa, ikimenyane, ikene wabo, itarangwa n'ubundi no kwikubira imitungo n'ibindi ngo biranga ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu magambo ya M23 rero yagize iti: ku buhuzabikorwa bwa AFC twese twahisemo Colonel Nanga wa Belo wiyemeje kwitanga kugira ngo igihugu cyacu kibohoke. Ni umuntu ukunda igihugu, uharanira impinduramatwara, wiyemeje gusiga byose yari afite kugira ngo akirwanire. Nk'uko rero Nanga yabisobanuye ubwo yatangazaga cyangwa se ishingwa rya AFC, uyu mutwe n'ubundi wa politiki ufitiye igisirikare giteganya gukorera mu bice bitandukanye by'igihugu kugera n'ubundi Kinshasa, ndetse yavuze ko intego y'iri shyaka cyangwa se y'iri shyirahamwe ari ugukuraho ubutegetsi buyobowe na Tshisekedi, ndetse kandi ko batazakangwa n'ibikangisho bya Felix Tshisekedi. Uyu rero Nanga n'ubundi
yahoze n'ubundi ari umuyobozi wa komisiyo y'amatora yigenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize. Munyemere twigarukire kuri ya nkuru yacu. Hari kuvugwa n'ubundi ko hikanzwe kudeta yo guhirika Perezida Felix Tshisekedi ku butegetsi. Uti bimeze bite rero? Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amatora aherutse kuba iyo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, bikarangira uyu mwanya wegukanywe na Perezida Felix Tshisekedi wari usanzwe uyobora iki gihugu cya Kongo, hongeye kwikangwa kudeta bivuga ko n'ubundi yari yateguwe na General Gabriel Ami Tangufo. Nyuma y'uko rero bimenyekanye kuri uyu mujenerali ko yateguye guhirika umukuru w'igihugu, ingabo zirinda umukuru w'igihugu hamwe n'abandi basirikare benshi bahise baguta urugo rw'uyu mujenerali kugira ngo n'ubundi baburizemo umugambi mubisha wari wateguwe. Nta wundi mugambi rero no guhirika no gukorera kudeta n'ubundi Perezida Felix Tshisekedi Chilombo Antoine ngave ku butegetsi. Twakubwira ko rero n'ubundi urugo rw'uyu mujenerali rwagoswe n'urwahitwa Metendi muri komine ya Mongafaru Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bikekwa ko n'ubundi ariho yari amaze iminsi. Usibye ibyo rero twanakubwira ko mu nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Top Kivu tunakesha ino nkuru ndetse ikanasubirwamo na Rwanda Tribune, uru rugo rw'uyu mujenerali rwatangiye gukorwa kuri uyu munsi, ndetse nyuma y'uko habonetse ibimenyetso bigaragaza ko hateguwe ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu mukuru w'igihugu rero si ubwa mbere n'ubundi hageragejwe umugambi wo gushaka kumuhirika ku butegetsi bizwi nka kudeta, kuko no muri manda ye ya mbere yatangiye muri 2018 kubera ko amatora yabaye muri 2018 agatangirikana muri 2019. Uyu mugambi wageragejwe ndetse uruwa warageragejwe ariko ntiwagira icyo ugeraho. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko n'ubundi hatangajwe ibyavuye mu ibarura ry'amajwi rya nyuma ryabaye kuwa 31 Ukuboza 2023, bikemeza ko Felix Tshisekedi ari we wegukanye uwo mwanya ku majwi 73%, bivuze ko yagiye ahigika abandi benshi cyane. Twakubwira ko rero n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu matora yabaye kuwa 20 Ukuboza 2023 yagiye agaragaramo n'ubundi bitari biri ku murongo neza, ndetse twanakubwira ko kwikubitiro abakandida bamwe bari bahanganye na Perezida Felix Tshisekedi bahise batangaza ko batazemera ibizava mu matora, kuko ngo aya matora yabayemo uburiganya bugiye butandukanye. Twakubwira ko rero n'ubundi hari hanateguwe imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora, ariko yagiye inaburizwamo n'igisirikare cya Kongo ndetse gifatikanyije n'abapolisi ba Kongo mu rwego rwo kwirinda ko hari ibyakwangirika. Twakubwira ko rero ubu uko ibintu bimeze ubu ndetse nuko bigenda birushaho kuba bibi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko nyine biri guturuka ku matora biri kuvugwa ko tayari Perezida Tshisekedi ari we wayatsinze, bikarangira ari we wegukanye, bikaba bivuze ko rero azongera kuyobora n'ubundi iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rwose Colonel Nanga n'ubundi ari we uri kuriye ndetse rikaba ryarashingiwe mu gihugu cya Kenya i Nairobi, ku ikubitire mu bintu ikaba yarahise yiyunga kuri iri huriro. Abatazi rero Colonel Nanga ni uwo rwose wambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye n'ikote risa nk'icyatsi ndetse n'ingofero y'umukara. Imbere rero yambaye ishati, n'ubundi ishati yageretseho ikote rijya gusa nk'icyatsi niba ariko naryita, ndetse twanakubwira ko yambaye inkweto zirimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Twakubwira ko rero uyu Colonel Nanga tayari mu minsi yashize yanatangaje ko rwose atakiri mu buhungiro ahubwo ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Rucuru. Twakubwira ko rero Colonel Nanga n'ubundi washinze umutwe witwa Alliance Fleuve Congo urwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragaye bwa mbere ari kumwe na General Sultani Makenga wa M23. Uyu munyapolitiki rero wanabaye umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bishize, yatangarije umutwe wa AFS
Nairobi tariki ya 15 Ukuboza 2023. Akaba ariho rero uyu mutwe yawushingiye cyangwa se yawutangirije aho mu gihugu cya Kenya, Nairobi, ku itariki 15 kwa 12 umwaka 2023. Nanga rero yashinze uyu mutwe ufite n'igisirikare, kuko ngo yari abizi ko Perezida Tshisekedi aziba amajwi mu matora yo kuwa 20 Ukuboza 2023, dore ko kuri ubu n'ubundi Tshisekedi, komisiyo y'amatora yigenga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Tshisekedi ari uri imbere rwose n'amajwi arusha abandi menshi bari bahanganye. Twakubwira ko rero tariki ya 28 Ukuboza yatangaje ko uyu mutwe uri gukorera muri teritwari ya Rucuru. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu rero wa 31 Ukuboza 2023 yerekana ko Nanga ari kumwe na General Sultani Makenga, perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa, n'abandi basirikare bari mu ishyamba ariko baganira baseka. Aba bayobozi b'umutwe wa M23 barimo Sultani Makenga ndetse na perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa tayari n'abandi basirikare bari kugenda n'ubundi banatembereza uyu Colonel Nanga mu bice bitandukanye M23 yigaruriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi n'ibice bigiye bitandukanye birimo Rucuru no muri Masisi. Umuhango rero wo gutangiza umutwe wa Alliance Fleuve Congo witabiriwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo perezida w'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa. Mu itangazo rero Colonel Nanga yanditse mu izina ry'uyu mutwe yamaganye biri gutangazwa ku byavuye mu matora, ndetse yagaragaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwica abaturage bo mu burasirazuba bw'iki gihugu muri Kivu y'Amajyaruguru, hanyuma ko ari ibyaha by'intambara Tshisekedi azabazwa. Nanga rero yahamagariye abanyapolitiki n'abanyekongo muri rusange kwiyunga kuri iri shyaka cyangwa se kuri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo, kugira ngo n'ubundi bayifashe gukura byihuse Tshisekedi ku butegetsi, hanyuma rero hategurwe andi matora aciye mu mucyo. Uyu munyapolitiki rero wahoze akuriye komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Nanga, yatangaje ko yiteguye ko bazagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu ihuriro yashinze. Ubwo yari ari mu muhango rero wo kumurika iri huriro, twakubwira ko ari umuhango wabereye muri Serena Hotel Nairobi muri Kenya, yatangaje ko rije gusubiza ibibazo by'abanyekongo birimo kugarura ubumwe n'agaciro kabo. Mu magambo bwite yagize ati bigaragara ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwimitse ivangura amoko na ruswa, gusahura umutungo wa rubanda, amacakubiri, gukoresha inzego za leta, gufunga, kwica n'ibindi. Nanga rero yasobanuye ko n'ubundi ashingiye kuri ibi bibazo n'ibindi byinshi we na bagenzi be bafashe icyemezo cyo gushinga ririya huriro. Ati dushingiye ku kuba rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwarahisemo kwifashisha imbaraga zo hanze mu nzego z'umutekano zacu, kubifashisha intambara nk'urucuruzo cyangwa se bugatesha agaciro ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nyungu z'abacancuro b'abanyamahanga n'indi mitwe igamije inabi ikorera mu burasirazuba igateza impfu n'akababaro. Yakomeje ati rero dushingiye ku kuba ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwarakandagiye itegeko nshinga, amategeko ya Repubulika ndetse n'amasezerano mpuzamahanga yose, no kuba ubutegetsi bushaka kwiba amatora bugakora kudeta y'amatora, duhamagariye imitwe yose ya politiki n'iya gisirikare ngo twunge ubumwe, duhuze imbaraga kugira ngo turandure mu buryo burambye imizi yateye amakimbirane ariho. Yakomeje avuga ko rero ngo umutwe wacu ugizwe n'imitwe ya politiki, za sosiyete sivile, imitwe irinda abaturage, ingabo zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye abaturage na diaspora. Ku bakunda igihugu bose bashaka impinduka, turabahamagaye ngo mudakerererwa, mutwiyungeho, dutabara igihugu cyacu, dushyireho imiyoborere yunze ubumwe mu bumwe n'amahoro. Nanga rero yatangaje ko n'ubundi imitwe ya politiki 17 yamaze kwiyunga kuri iri shyaka, n'ubundi harimo M23 imaze imyaka 2 yarubuye imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo gushinja ubutegetsi bwa Tshisekedi ubushake buke mu gukemura ibibazo abaturage bafite, by'umwihariko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi.
Twakwibutsa ko n'ubundi umukuru w'ihuriro rya politiki na gisirikare ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa riherutse n'ubundi gushingirwa i Nairobi muri Kenya, yasohoye itangazo rye rya mbere risinyeho ko aherereye Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru, risaba rubanda n'ubundi kuryiyungaho bagakuraho byihutirwa Perezida Felix Tshisekedi. Mu itangazo rero ryerekanwe na Bertrand Bisimwa M23 Corneille Nangaa wari uyoboye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matora ya perezida muri 2018 yahaye intsinzi Tshisekedi yamaganye amatora aheruka. Mu magambo y'ubwite yagize ati Alliance Fleuve Congo yifatanije n'abandi bakandida na rubanda rurimo kureba byenda gusetsa imibare irimo kwerekanwa kw'ibyavuye mu matora maremare yibwe hagamijwe guha intsinzi Chilombo Tshisekedi. Muri uku kwezi rero twakubwira ko ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza Perezida Tshisekedi yavuze ko iri huriro rya Corneille Nangaa rifatanyije n'umutwe wa M23 ari byenda gusetsa i Nairobi yateguwe n'u Rwanda. Mu magambo y'ubwite yagize ati rero niba dushotora gato cyane nzakoranya imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko nyisaba umuhushya wo gutangaza intambara ku Rwanda. Yongeyeho ati ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa Kigali kirigoma. Kagame ntabwo azarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinisha abandi bantu ntakakine na Fekipeto Felix Tshisekedi. Mu itangazo rye rero Corneille Nangaa yavuze ko ihuriro n'ubundi rye itegeko ryaryo ari ukuvanaho Tshisekedi ko rizakoresha n'ubundi buryo bwose bushoboka mu gusubizaho demokarasi isanzwe na Repubulika igendera ku mategeko. Avuga ko n'ubundi iri huriro rero ritazakangwa cyangwa se ngo risubizwe inyuma n'ibikangisho bya Tshisekedi kugira ngo igere ku ntego yayo. Twakubwira ko kuva mu myaka myinshi ishize n'ubundi abasesenguzi ba politiki bagiye bavuga ko umutwe wa M23 ubuze umurongo n'umuyoboro ukomeye wa politiki w'ibikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu mahanga. Kuba rero Corneille Nangaa asohoye itangazo rya mbere yasinye agaragaza ko ari mu gace kagenzurwa na M23 bisobanuye imikoranire yeruye cyangwa se kwihuza kwa M23 n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. M23 risanze ifite n'ubundi Bertrand Bisimwa nk'umukuru wayo w'ishami rya politiki. Ubu Corneille Nangaa rero usanzwe akuriye ishyaka rya Action pour la Dignité du Congo et de ce peuple, biraboneka nkaho rwose ari gukuriye ibikorwa byose bya politiki by'iryo huriro na M23. Nyuma rero y'ibikorwa by'i Nairobi by'ishingwa ry'iri huriro, abasesenguzi batandukanye bavuze ko uwo ari umuvuno wa M23 wo gushaka n'ubundi igisubizo ku cyuho cy'umuyoboro wa politiki w'ibikorwa byayo. Twakwibutsa ko icyo gihe leta ya Kinshasa yahise ihamagaza n'ubundi uhagarariye muri Kenya nyuma y'uko ubutegetsi bwa Nairobi bwanze gufunga batangije n'ubundi iri huriro rirwanya Kinshasa bari muri Kenya icyo gihe. Twakubwira ko rero muri iyi minsi n'ubundi muri teritwari ya Masisi na Rucuru impande zishyamiranye zarenze ku masezerano y'agahenge yarasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zisubukura imirwano. Buri ruhande rushinja urundi kurenga kuri ayo mabwumvikane cyangwa se kuri ayo masezerano. N'imirwano rero imaze iminsi yatumye n'ubundi abantu ibihumbi n'ibihumbi bongera kuva mu byabo ndetse no mu barutazwi neza w'abasivile barishwe. Imirwano kandi ivugwamo ikoreshwa ry'indege z'intambara ku ruhande rw'ingabo za leta. Mu itangazo rye rero yerekana ko yasinyiye i Rucuru. Corneille Nangaa ategeka Tshisekedi guhagarika ubwicanyi bukorwa n'igisirikare kirasa buhumyi ku baturage ba Mushaki, Karuba ndetse na Kirorirwe muri Masisi aho M23 igenzura. Agira ati mu magambo ye bwite, ingabo za AFC zigomba gukurikirana umwanzi zikamubuza gukora amabi zigashakisha amahoro mu gihugu.